март байрамына карата өзгөчө кылып тосуп алышып да биздин айымдарды ошондой лимузин менен алып кетишет экен. Өзүлөрү жана эле кетишкен. Ай биздин Жамбыл деген биздин бойдок кошуна тосуп атат. Meleklerinizi başlayın mi? Классно. Ну-ка, белеюсь. Şampuan da açın. Murdalar tanıyor. Мына биздин мырзалар бардыгы бабочкалар эле частоет. Красавчиктер. Кандайсыңар? Ай, мынча жашынакай бары. Сонный, рахмат. Asmanda hazır çıkçu, ay şoğlası, gün nuru, göngüldürdün bulbulu, akkan suunun mürrögü, bardık adam zattın çürögü bolgan bizdin asıl zat ayımdar, bardığınızlarga salam kutman geç jana bayramыңыздар менен мырзалар. Biz sizlerdi altınım desek жаңылабыз. Sebebi altın bir boyum taş eken. Biz sizlerdi gümüşüm desek de жаңылабыз. Gümüş bir jerde жатқан жөнөкөй эле zat eken. Sizler enesizler, sizler ejesizler, sizler jubaysızlar, sizler karındaşsızlar, sizler жашоого нур чачкан asıl zatsızlar. Ошондуктан жалпыңыздарга тайзым кылып, бүгүн чакан бир майрамдык кече уюштурууну ниет максат коюп отурабыз. Башталышы жаман эмес, дальше буюрса жакшы болот деп дагы ишенели. Анда бисмиллах деп, куш келипсиздер деп дастурконго чакырабыз, Рахмат. Jubayıma jumşaksың деп dostorум, söz kılışat men al sözdөн korkpodum. Göz ayalım jumşak bolso memneken, jumşak emes merezdikten korkomun. Göz ayalım jumşak bolso memneken, jumşak emes merezdikten korkomun. Ayalımda demek maga amanat, amanatqa kılçu bele kıyanat.
ayday gündöy kızı bir önün, kim öz kızın jamandı kayey, jamandı kakıyalar. Gerek bolsa mından dağı jumşaram, eң bir biyik, eң bir asıl bu kadam. Jubayımdın jılmayusu men üçün eң bir kımbat, sen da oşen suranam. Jubayımdın jılmayusu men üçün eң bir kımbat, sen da oşen suranam. Kara sağa yaşkanday bakırat, sebebini oylop görçü jakşılap. Sebebi sen ayalına meresin, erkekmin dep göküröktü, göküröktü kakkılap. Kol götürüp erdemsip, erkekmin dep merez bolgon tentektik. Ayalına sıymam ile jumşaktık, mına uşul nakta erkektik.